Hei hi akaswani Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu si lian sanga khovel puma thisen pechin tu te pual ni poimo World Blood Donor Day chu voin khan Mizoram man ani ni ni chung o Mizoram Sports Conclave sang ni somni pali Aizawl ani chu hlotling taka man ani nuwa voin khan kharani darkar samrokal ta chunga ro sunu sa wangin sikima kholzin tourist sang ni chuang antang khang Italy G7 summit nei mega Prime Minister Narendra Modi tel Voin hi khovel puma thisen pechin tu te pual ni poimo World Blood Donor Day ani Mizoram po heni pol hian vanapa hol Aizawl Health Minister Pilarin Pui Hova hun man ani Health Minister Pilarin Pui chuan damlo thisen mamo tu ten an man tur mani taksa ami nge sor chuaka medang te tana thisen hutak lan thin tu te chu Mizoram puiten zana chiben buk thar le ti thisen petu te wangin nona tam tak chan chu ani thimai tura ding to ten leirem raple in khovel hi atharin atma chon vele mekani ti thethar le theu turin kal khomte acha ani Mizoram Sarkar chua social reforms kan boy twin se em rui tho laka engin nge no pang zok ke thalai zok ke kan fi hi yang social welfare department chua research te be china chuta apu chua chuan no pang middle school kalai mai te po hian injecting an lo to ani acha lu cheu chu rui tho laka fi hi ma midam te ta mal som ni the tura Thisen thiam tin in be phene tura voini le hian in thiam kamna in thin lunga in nei te lu tak me mewa ka song tak me choni M6 project director report in talan danin kum sang ka som ko pathum atang khan record nei tan ani hemi kum sang ka som ko pathum hian thisen pek zong zong chu unit sang thum za som pakwani heng zinga voluntary pek chu unit somnga paruk ni in hei hi za pakhat point pare chawani kum sang ni somni pathuma tanga sang ni somni pali achon voluntary donation hi za somgo pakhat point pani atling to ani lungleya chuan AVBD lunglei bot sei nursing school lunglei tutere ma hun manani HPC vice chairman puvimal somthlung chuan lunglei mi pui te chu thisen pe konga thanghar sau tura fuin pathianin thisen hmanga achandam kanni ang takim mihring pui te nunna chan tura thisen pe chu pathian lom zong takani ati World Blood Donors Day Polin Kolasib District Hospital Blood Center M6 AVBD Kolasib Blood Center de tangko bot sein hun manani he huna hian Kolasib Chief Medical Officer Dr. R. Keller Thamona chuan pathian chawina siam thei thisen hutak midang tenuna channa na pephal anom thin chu lo momati thu soya thisen hutak lan phal tu te thil ti chu pathian thuin amizo em ani Voin hen Kolasib College Bank branch weme chuan Kolasib District Hospital Blood Bank amamo piang te apmanatan weme de den chanim thisen unit somni pakuan pe thisen petu te mi pa som parela me chia som pakhatan ni Association for Voluntary Blood Donation AVBD Champa District Bultamin Champa ya Information Department auditorium World Blood Donor Day manani boka he hun hi Dr. P. Silon Hingliana Senior Chief Medical Officer in man puya kumkal ta thisen petu ko ran thalai te tlomngai pol sang telemi mal thisen petambik te hna choi moina thuzia ka hlan serchi pa po thisen petu tani hi serchi CMO conference hola AVBD serchi bot saim program manani he hun man puitu serchi district senior CMO Dr. LP Malsoma chuan mishing te tana thisen hlut thule thisen pek mishing nun atana poimo ati thu soini M6 District Hospital Longkai Blood Bank le AVBD Longklai te tang hobot sein Longklai Bazaar OLA Hall Committee Room hun manani boka he hunai Longklai District kami multisen voisom nga petling chin mi panga le voisom thum petling chin mi som hna choi moina hlanani nikum joni som poli le kumin joni som plin kara pole ko than anga thisen pete Longklai area Thalai Christian Paul Coordination Committee Lairam Iso Christa Baptist ko Central Thalai Paul Government Longklai College NSS 3rd Battalion IR Longklai PYD Mizoram Longklai Pastor Biele Assam Rifles Longklai te hna choi mon thuziak hlan ani bok Rajya Sabha MP Puke Vanal Venezuan Mizoram din chuna turin sum de chuale indo del turat nam anga tanrual economic nationalism ngai poima masak bera tulati Voina MNF part office Mizo namruna an part in khoma thu sein pu Vanal Venezuan nationalism nei lo nam anding chuang ngai lawati namding chuak to sa po nationalism an nelo chunan boy zela Mizo te chu political nationalism chuan an thong har to hleya
Assam Manipur le Burma lama boina ne anto changin antang rol tha a economic nationalism ero amit alakelo leni ati puwanal venezuelan sa khovan religious nationalism vongnung zelin economic nationalism ngai poimo bertura ni ti a tangka hausarengot hi hausan nilova sarkar na thok lopung thur in Mizoram state per capita income ti sang hlema se vairama tanga e tur choklu thailo chuan ngei maba thawani ti a khovela ramle na piang economic nationalism an chianga Mizoram ero dortina artuen zura vai artui vekani a bongla ko chaklama tanga choklu hlirani a Mizoram bu vaimim le bekang ancho turpo athadu a heng ti hlotlinga mani sumde so na economic nationalism hian har thara hun to tak zetani ati Selco Foundation in Mizoram Health Center zathum somthum pakhat nizung chakna solar energy manga athom thatte chu Mizoram sarkar Health and Family Welfare Department ko ta win khan hlanani Mizoram hunkil khora health center te chu omzanei le mumal zokin thom thatle ti changtun mek zelani a Selco Foundation te chuan Mizoram hunkil khora health facility zathum somthum pakhata solar energy based system abun to a heng khol health department ko ta en kol chunzom na pe fel to boka atho khatna tan health center zali somthum poria zinga zathum somthum pakhat chu heni jung changna manga thom thatle ti changtun ni to a abak zong te chu atho ni na tan ta ani he huna talan ni dan chuan he malak na hian chadak lore rin tlak zoka damlo en kolna apui mai baka ni jung changna man hian state in to dana le sigla sign thla ka wanga har sana om theilaka kong tam takina veng theya voin thlengin he thila wang hian ni jung changna KWP zaruk som kwa zet de cho to ani voin in khoma health minister pilar in pui chon ni jung changna manga health facility thom that hian naw nei thei tura ma thlir te chidana pek tele Mizomi puite ta na athaber chop su sak ani do na ti a he thi he Mizomi puite a ngong thatak ani be se ya state dang te tan po himalang ne enton tlak ani be se thu soini ni sungo Mizoram Sports Conclave san somni police baptist center foglana hloting takamana ni nuwa voin khan kharani a conclave chung hian kum sang ni somthum porok Olympic Games sa Mizo infirmi tam thiang ber dal thena na ke pen tan tur clear hona hun manani he conclave fine megla sports minister pushaklia warji le Assam sports minister punanita garlosa te localin sani somthum porok Olympic Games mathira nei chunga malak thena kongsang sang an soya ani ba ka hian India Rama infernal ma sul nulian nei Reliance Foundation Tata Trust le Zinjal Group atang te in an mithiam telema phur tulian te anong kala Services Sports Control Board ho tu te India Rama Sports Federation ne association sang shuai tu te Indian Olympic Association shuai tu te ba ka ram chung le pona changin sports journalist le infirmi langsar tak te ankal ani Mizoram Sports Conclave ni na hian kum sang ni somthum porok Olympic Games clear chunga mason thena tu thupi sang zir hawa hun man ani Conclave top ne hian Assam Sport Minister Baka Mizoram Sarkara Sport and Youth Services Secretary Pularam Sang Silo Sport and Youth Services Department Director Pulan Luale Mizoram State Sports Council Secretary Puzon Chanpuete Antel Bok ani Chanchinthar kaswani Aizawl changa puhanani Darkar som local te chunga ro sunu sa wangin sikima khojin tourist sangni chung tang khang state chung marama chiadna thlengna sa hlea Tista River chim china sanzel wangin leihluya chim chi a heba ka hian Sanklanga Bailey Bridge thara cheboka hewanghen North Sikima Donggu region Kalpona chi a mi sangni chung tang khang mek ani District Magistrate Hem Kumar Chatir chuan Nimin Khan in mukhom kuin chena thandan sang an thlir ta mi parokin anthi pha thu talan ni in pathum hi pekechep mi ni in pathum dang hi ambithang mi ni a ambithang le kabia chena thlenga wanga hliam turan ombok ani heba ka hian nam chi le Gangtok district a chuan in Kalpona kongpui tam tak tuina chim chi ani Italy ya G7 summit nei meka Prime Minister Narendra Modi tel Pumodi chon Italy pan ma thu chu sema India Italy thoduna tilen zel tu le Indo Pacific le Mediterranean chevela an thoduna tilen zel sarkar tu mani ati G7 summit chung han Prime Minister Modi hian French President Emmanuel Macron UK Prime Minister Rishi Sunak German Chancellor Olaf Scholz Italy Prime Minister Giorgia Meloni Japanese Prime Minister Fumio Kishida le Ukrainian President Volodymyr Zelensky te ahmudon ani Congress President Malik Arjun Kharge chon NEET exam boina chungchanga sarkala pina takina beya sarkar chu National Testing Agency thule na mangsula pu in mark le rank na sataka ti chingpena ne ti a pu Kharge chon sarkar la ka zona siamin thalai noi somni polit chuang te be seina ati chhevekani ati Chanchinthar serti tomna na tlang pui
Kuvel pu mathisen persin tu te pu ni poimo World Blood Donor Day chu voin khan Mizoram manani ni sungo Mizoram Sports Conclave sani somni peli Aizawl ni chun hotling taka manani nuwa voin khan kharani Dakar som local chunga ro suna sa wangin Sikima khwalzin tourist south ni chung antang khang Italy G7 summit nei me ka Prime Minister Narendra Modi tel chuti jong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani